Muyango nawe ntabwo ashobotse. Muyango we ajyana ibibazo n'abantu bose. Muyango natisubiraho azaba nka Sandra. Umva nkubwire mwizina rya Yesu. Urinde se gushyiteka ku muntu ngo umuntu azarangira karuna. Nimukunda ukuri. Umuntu abwira ukuri mu. Nta kuri kurangaho se urinde gushyira iteka ku muntu azarangira nkande. Wese uzarangira nkande. Waziba ukumva? Na sinka ziba ndeka. Ni kubera ko abantu bose akorana nabo bagirana ibibazo. Ahubwo sinjye ko abantu bakorana nawe bagirana ibibazo. Umva nkubwire ngiye Muyango twarahuye. Wishaka ujya ngo tukumenye tukurigata mu nyo gusa. Natambutse iwawe uri kuvuga ngo baje bakuvuga bakakuvugire ku mwana. Uri kubwira abandi. Hari uwahaye uburenganzira bwo kukuvuga Eva. Slim Jesus. Yego komera. Akufite iminwa myiza urakakubwa n'inkuba. Tagaswengenge. Ngo urakagira ute? Umwami yabaye umwarimu ni muze mure Godfather yumiwe nyawose. Sasa ngo tutakumbi. Ndagaswingingira. Eva ngo urakagira ute? Ndandi ngo nzi icyo bivuze. Evrande ngo ha? I'm sorry. Atasa. Ntabwo ufite atasa. Eva ndakubujije kadaje ku. Eva ngo urakagira ute? Ndagaswingingira. Ni bifo mbonye no ko aribo bangize uyu muntu kweri. Social media abantu tuyikoresha mu buryo butandukanye abantu banasobanukirwa. Sibyo? Niba washatse kuba public figure. Uba ugomba no kwakira ibintu byose uzahura nabyo. Urumva? Ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo uzahangaha wihe public hanyuma unayitegeke uburyo igufata. No. You came out ugomba kwashuminga ibyiza n'ibibi. Ntabwo ushobora kuza hano ngo ufate 300 500 hafi miliyoni bagukurikira. Urimo kunyumva? Wanyuma bategeke uburyo uretse kohereza game. No, mu top gift wanjye ravuze ngo mushireho match ngo muganire mu cece. Okay. Guys, ntabwo byakunda man. Uretse bazana baroze sime ngo washyira amaroze ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda ibintu ni addictive ariko ntabwo bikunda. Okay, nta kibazo tuganire. Niba mwarahisemo kuza hano hari niba wowe ukurikirwa n'ibihumbi magana kuki wumva ko 500 600 bigukurikira? Mujye kuba selfish. Niba uje tukamenya ubuzima bwawe n'abantu bangaye muturanye ngo muri mezi tutazi uko basa tutazi ari bo. Sibenshi. Sibenshi tutazi ari bo muturanye. Ariko niba wahisemo kuza ngo tukumenye wishaka ujya ngo tukumenye tukurigata mu nyo gusa. Mu 500 bigukurikira harimo abantu bafite harimo ingegera harimo bayibobo harimo abarozi harimo abatwa harimo abantu benshi batandukanye. So abo bantu rero wikwinubira uburyo bagufata. Waje hanze baho nk'umuntu uri hanze. Ibintu birababaza numvaga mu kanya natambutse iwawe uri kuvuga ngo baje bakuvuga bakakuvugire ku mwana. Uri kubwira abandi. Hari uwahaye uburenganzira bwo kukuvuga Eva ntawe. Ndakubaza. How many times hari umuntu reba abantu bashyira ibiganiro hara warabibabwiye ngo babishyireho? Hari umubloga hari umwana bitanyita Cedro yaje arandika ngo Eva ngo kuri Facebook ngo aratwika. Wabisomye yabikwandikira urabisoma. Ntago rero igitangaje ntago nkoresha Facebook. Wanabivuze nahanyuze reka nahanyuze. Umva ko so icyo nshaka kukubwira ni iki rero. Niba mwaremeye kuza hano hanze mwashyuminge ibyiza n'ibibi bivugwaho mugomba kubyakira. Urimo kunyumva? So ntago muzaza hano ngo mutubwire ngo urumva ngo ndashaka ngo mumvugiye ngo ariko mumvugi binshimishije. No. Ngo dufata amahaguruka bwa mbere mu Rwanda nkavuga ko tugomba guca abantu bijya mu miryango y'abandi byari maze kurengera aho abantu bashobora kugera bagafata kamera bakajya kuyitunga kumva ya se wa Deben. Wari gushaka content. Urumva abantu byari bigeze. So rero hano hanze mukaza hano hanze mu accepting ingaruka zose zishobora guhura no zindi social media hari negativity na positivity. Tugaruke gato ya rero kuri uyu mukobwa uri kuvuga. Uyu mukobwa uri kuvuga ntabwo hari nta kintu cyo kubikoraho gihari.
ntabwo afokasinga urimo ndigo fokasinga nase ndeke kirimo gukoresha igisura urega umeze nka Delira uri kurya iminwa waje nka bwanuka agatsindwa guys barakuba gatatu hano guys barankubira gatatu okay muce muri grabs again badukubire gatatu barakuba gatatu drop any gift you have barakuba gatatu Jesus munyimane hano barakuba gatatu bari gushyiramo dada kabendera in the building uranyibye wamasewe wanyoheje ukoresha isura y'uburaya none dore ndatsinzwe stupid dada shigituma bangu asante sana ni munafiki ngira sana jamani gonda gukundije uransetsa ase shako nta kuziko ndiye mpwisa ko ndikireba ko nta kintu nazakumarira komeza unkunda uransetsa bagupisa inzofu ukuntu bituvuga urambeshye ukajya urembura iminwa ukabasoma weko wahisemo kwihisha so nibyo nari gukubwira nta kibazo natsinzwe nyine narakora iki se so Eva tugarutse kuri ibiboro bya Muyango uri kuvuga Muyango nawe ntabwo ashobotse Muyango ntashobotse none se kambaze Muyango we ajyana ibibazo n'abantu bose Muyango azarangira nka ntuza Muyango azarangira nka Muyango uzabireba Muyango ashobora kuzamira ninde muntu wabaye intuza ibiciro ry'imigani Muyango ashobora kuzaba nka Sandra Muyango natisubiraho azaba nka Sandra umva nkubwire I'm telling you mwizina rya Yesu ndagusobanurira urinde so gushiteka ku muntu ngo umuntu azarangira karuna nimukunda ukuri umuntu abwira ukuri nta kuri kurangaho se urinde wo gushyira iteka ku muntu azarangira nkande wese uzarangira nkande waziba ukumva na sinkaziba ndeka aramaze uko azarangira kose biri mu biganza by'Imana manza wumve rero ngaho tega amatwi iyo utangiye guturagurika ntabwo ushaka kumva point yanjye ngaho vuga ndaturagurika hanyuma uraturagurika hanyuma icyo mvuga ni iki ngiki ni kubera ko abantu bose akorana nabo bagirana ibibazo ahubwo sinjye ko abantu bakorana nawe bagirana ibibazo none niwe kibazo ariko ntabwo abanyarwanda mukunda Muyango agomba kwisubiraho Muyango ngo afitanye ibibazo na Keti ntuza Keti ninde uyu mukobwa ni bamwitande Keti Kayonga agiranye ikibazo na abahosti bose agiranye ikibazo n'uyu nguyu ninde uyu umugore wa the trainer si babiri agiranye ikibazo na bamaze kuba abakobwa batandatu why kubera ko abantu bose bahuye nabo bagirana ibibazo ntagende yitungemo itoroshi yirebe arasanga afite ikibazo ntabwo mukunda ukuri oya si ikibazo cy'ukuri ubu numva nkubwira iyo abantu bari kukurwanya abantu bari kukuvuga baramurwanyiriza iki gusarura ntabwo ari byo so hari ahantu bigera ngewe ndeba amakomenti ari gukorwa kuri Muyango nonaho ibyo se ni ibiki genda urebe uretse gato aho ngaho rero erega umuntu n'abantu umuntu ni Imana thank you guys muce muri graves hejuru barakuba gatatu uyu mukobwa ari kunyibira mu mibare cyo gifite bari kukireba guys barakuba gatatu please barankubira gatatu mu dropping amakano umva nkubwire ngiye Muyango twarahuye ntago muce muri graves hejuru please sinzwe sindi gutsindwa muri kundeba baradukubira gatatu please mucara hejuru urimo kunyumva Eva ndakumva Muyango agende yitekerezeho arebe ntabwo abantu bizarangira uri kunyumva ntabwo ntukamenye uko ntabizarangira bya Yesu uramwana w'umuntu azagihereza uko banga biraza kugira icyo ndi gukubwira ni iki agomba kwireba urimo kunyumva agomba kwireba nawe ugomba kwireba mu izina rya Yesu nireba ko nirebye umunsi nirebye nkamenya ko mutari beza nk'abahunga nkabihishamo bahambirwamo gaze turi roses mu cyangwa amaroza atatu thank you Kerijo thank you ariko abantu banje bararambiwe kurambirwa se urumva ukuntu urimo uravuga ngo uriya mwana w'umuntu azarangira nabi wagira ngo uri Imana nisubireho
ariko Godifa wagera mu nzu ijyana abantu ku Mana twashira ntumpotinge nabi ntabwo aricyo navuze unyumve neza cyane ikibazo mu munahita niba uri kunyumva nyumva neza aricyo nshaka kuvuga ntabwo uri kumpotinga nabi Muyango agomba understandinga ko abantu niba ntabwo buri kwezi ngaho uyu munsi afitanye saga n'uyu nguyu afitanye saga time 3 urukumva uko umuntu agirana saga n'abantu bose wowe ntabwo urumva ko harimo ikibazo ntabwo ugomba kujyana ibibazo cyane urukunyumva no kuba umuntu agirana n'ikibazo abanyarwanda kenshi n'igihe umuntu ashiraho standard agashiraho uburyo bwo kubaho bamwe muri bo bikababangamira hano barakuba gatatu bajye mushaka ka galaxy kazi barakuba kandi abantu mfite hano come on my people barakuba gatatu muri ikindi abanyarwanda bagiye mu nyangire ugasanga ngo niba ngiranye ikibazo na urugero ngo nande na Eric Koroda aranyanga Eric abantu bose b'inshuti za Eric banyange uzareba gakundi kamwanga ubusanga ari abakobwa bishyize hamwe b'inshuti avugira inama rero muko karama ntabwo Muyango nta kibazo ngirana nawe muce muri gloves please urumva Jocha muri gloves nta kibazo ugirana nawe ya nta nicyo naba mpuriye nawe ko nenda kuronga umurongo ngo nzamutereta ko ntayo kungira never say never wari meni ngende ikiremba none se ko ndiye mpurisa na murongo ziki murumuna wawe ya murongo ntawe mfite wanjye ni umukobwa se n'umutinganye ko mfite abashiki banjye gusa umva mbabwire nta muntu ujya uvuma uw'Imana itavuze ndawutsinzwe se ariko kanya muhari uyu mwamutsinda ipinga n'ukuri kw'Imana ndababwiza ukuri mwabikora Jo arahari reka following Jo ataragenda mumbabarire tumwamburira imikino 6 yatsinze byonyine bari cyo munkorera aho sha abanyarwanda baracyanuka ngeva yashaje wese uko mama wawe yakubyangana niko akingana kari Eva ndababwiye mu minsi mike agiye kujya bashumika nka jihad nukuri kw'Imana no abanyarwanda genzaje mbabwira nabi kandi mbabwire nabi byiyubashye ako go nyumvirara ngo umuntu yashaje wese uko bakubyaye agize umuntu sinayipinga ko mwagejije Eva tumwamburira imikino 6 basi byonyine tumwamburira imikino 6 muraba mukoze kabisa tumwamburira imikino 6 chat please tumwamburira imikino 6 please no nago Jo yabyemera guys tuyimwambure I know ntago John akeri babyemera reka ntabwo ndanga kugera ku mikino 10 ndakubujije ndanga kugera ku mikino 10 ndaza aho ngaho ndambarane mbega ati Eva nubwo nge ndiye mpwisa nzakoresha karima ariko ndaguhaye Justine wanjye yahageze urapfuye so urukumva rero Eva ibintu by'abakobwa b'Kigali ujye ubyihorera ujye umara ibintu by'Kigali ngiye ndi gukubwira ibiboro byabo bimaze kubikurikira igihe kirekire araja kubeshyera yone ntabwo bashobotse nabo ngo gusaza ni igitutsi kubwira umuntu w'umugore cyangwa umukobwa ngo arashaje ni igitutsi guys barakuba kabiri mutapinge screen time is everybody barakuba kabiri chat Godfather yemeye avuze ati ndemeye pe uyu munsi nemeye none se iyo ukoresha ndemera Benny Intare thank you buddy iyo nyemeje ndemera Eva ubundi tukanywa amazi ba drop in the gloves Jo cha muri gloves please Intare cha muri gloves everybody cha muri gloves muri gloves ushiremo galaxy please ariko mugengo zikora mugani babikorera ubwenge babikorera ubushake bagiye kudukubira 3 ngiye ni nkwambura iyo mikino ndahita ntuza ndahita ngenda ningutsinda ntago yabyemera gaza 3 roses uyu ngo turamutsinda
Uturaza dutatu bakunzi banyu. Na kamwe ndakabuze. Komeza useke. Nzi bishinga amarozi. Ndapfuye. Jo bagiye gukuba gatatu. Okay. Dorashizemo inyundo. Nabuza amaroza guys tumutsiri mu kirimo tumwirukana. Time 3. Jo please. Time 3 my love. Your love kandi? Do you care? Guys twagiye mu mutungure mu mutungure. Kare shirame mushire mu time 3. Guys tumutungure. Time 3 niba sniping atureka turangira kandi twakoresha time 3. Anything you drop bareta bakuba gatatu. Galaxy please. Uncle mana John ndagukunda mana yanje. Inere time 3 imwe. Do araje time 3. Ukuntu umuntu utazi gute. Hold on, that's yours? No, this is mine. No, I came in. Joe, thank you. So do tapping, Joe, thank you. So muruhure, Joe, do tapping. For $16.99. $16.99. I'm tapping a screen. Okay. Okay, go ahead and tap, please. Joe, thank you. Now follow with Joe Musa. Wagize ute? Can I have a receipt? Uyu munsi ngo bose bari inyuma yawe. Bande? Ni kwa comment bavuze ngo uyu munsi ngo ntawe uri inyuma yawe. Hanyuma se urabona hanga mpagaze nabi? Keza urakabyara rata. Uhagaze ku tunyabarasanya kandi utunyabarasanya kera twavura ku tuyoka. Uvuze ngo ndwaye inzoka Eva. Ariko n'aba top gift abana baguha utuntu uzi ko ukeneye se umuntu ugutuntu tuvura diare. Ariko ye. Ako gatinganyi izo forklift kamaze gukora uyu munsi gatwara bwa modoka Akaheze. Ke wojo. Itoka twara imbeba mu menyo genda. Numutinganyi mubazi. Nakaza yagusabye kuri ako kabuno kawe. Yaransabye ndamuboroka. Atugenda. Yanhandagaho. Uwagusaba iki cyane kikareba. Kirangije ngo kote fangwa ari gahunda ngo impamvu ngo ngukunda. Ngo mama ngo ufite iminwa myiza. Ndavuga abazimu bashyi. Akubona avuye he? Akubona kubonye he? Ngo bari kubyimagina. Ndikajina na Yesu. Mama we. Ese habaho umuntu wakwimagina Godfather? Nawe uranyimagina kunyimagina gute washano we? Ubishye usa nk'ubu wowe. Eva ndaryoshye Eva. Kubwije ukuri ko ndyoshye ariko nawe urabizi. Eva ndaryoshye nk'umugore wo mu diaspora. Ndatsinzwe tena ndapfuye. Ariko mugisha tsinzwe ndeba. Okay, hasigaye imikino ingahe Eva ibiri. Umva yakumvise none araje agukubitira hareba inze. Akumvishe induri birenge. Urumva? Araje agukubitira hareba inze akadara kakanwa kawe kakunaniye. Gazi mutaka. Yewa yavuze ngo kinureke kumoka. Ni ngiyi comment yiwe. Nagakine n'umunyana nararugorotse. Nagakine na nkungura agakubita ceceka. Narakiborotse. Urumva? Ha mutinganye kwa Godfather. Gazi twagiye barakuba kabiri hano. Barakuba kabiri Joe. Hagize umuntu dropping gloves. Joe agaca mu bundi akamutama. Nagaca bagerageza. Ito. Gazi mutapinge. Jesus. Uri muri yahura. Noneho narwo bararushuka narwo rukagera gazi. Thank you. Joe. Gazi barakubira kabiri. Aye, iragenda uko yaje. Urabeshya. Ndakubwiye. Uri serieze? Nose ntigiye. Ariko mfite n'agasuzuguro kakubwe n'umuntu. Yeah! Bajya bavuga. Noneho no gutapinga abantu baje babiretse. Bajya bavuga ngo utazi ikimuhatse akora iki. Areba agapipi kasi igitsure. Icyo nicyo wakoze. Ndareba kawe igitsure ntabwo ndareba. Ije nije kintu wazize.
uravuze ngo narebye intuza y'igitsure guys twagiye icyo nicyo wazize guys let's go bagiye kudukubira gatatu bushyira amaroza Jo aravuze ngo imikino 10 ubundi bakure bagiye kuduhuroza mushiramo uburoze butatu ubundi tujapinga agatima konyine bitabirangiye guys amaroza mushyira amaroza 3 hano murangiza agasuzuguro kuyumva thank you Isha thank you twe nuza yanarangiye iki bagiye kudukubira gatatu hagira umuntu ushiramo gloves urabona uturoza tubiri guys uturoza tubiri kwa batandukanye akaroza kamwe umuntu gloves hara hejuru Kelly ufite gloves ugashiramo gloves okay ngiri ya gloves so please umuntu mutandukanye Jo uretse gato mubwire harimo gloves mutapinge screen Jo cha muri gloves cha muri Jo cha muri gloves Jo cha muri gloves Jo cha muri gloves please barakuba gatatu ariko nk'ubu ngubu udahaye Dumba igitsina yazakura Dumba oh my god Dumba udahaye Dumba igitsina yazakurogesha Dumba baby umva umutima muke wako wo mu rutiba wizerera mu bitsina ayo mafaranga Dumba ari kuguhonga uzamuha umupuri ugatsindwa gahonga Imana ikumpusha abantu mwese mwandikemo Dumba mushiremo agatima abantu mwese muri hano mwandike Dumba mushire agatima inyuma munyandikire ngo Dumba mushireho agatima Zumba ako mana mugitomore mana ako Dumba samaso meza reba nka mama Dumba we Dumba ngo areba mwandike Dumba mushire agatima Dumba ngo areba nkandi mama Dumba reba neza nka mama wareba nka Dumba reba nka mama uri kuvuga ni mama Dumba areba nka mama Dumba and Jo Dumba and Jo uzi ukuntu byameze oya ntago nshaka kubimenya Reka Jo Dumba Dumba Jo ni umuhungu wanjye ariko Jo yavuze ngo turagukubita imikino 10 ubundi ugende ujye kugwa ahandi Eva bye Eva bye umukino no uyu ni umukino wa nyuma uzindi mikino 10 gwaje mutafite gloves mureke mbabwire ibintu tugiye gukora nibagenda kudukubira umuntu ahita droppinga gloves then abasinayipinga bace muri gloves bagaruke dufite ×2 dufite ×2 right now hagize umuntu droppinga gloves ubundi ndaga snipinga aciye muri gloves dufite amasegonda 20 Dumba Sherry thank you so much thank you harabura amasegonda 10 tugiye kumuha nyina thank you so mutapinge screen hold on mutapinge screen
Eva warundwaye sha. Thank you. Eva warundwaye ntabwo ari gusa. Singe njyanye uri kurwaye abantu hano barakurushye. Mutapinga screen. Bagiye kudukubira gatatu. Letera ijambo ryawe. Barandushe se wa shano baranyikoreye. Uturaza dutatu barakwikoreye supi mbiro bingahe wowe wakwikorera ninde wanabona ko yikoreye ikintu. Guys, 3 roses zirata. Yero ukuntu yisajije 3 roses mureke twicime. Uturaza dutatu mwa droppings. Mureke twicime ikintu. Oya so bagiye kugira mana yanjye ha mwamba bari akagira umuntu droppinga gloves. Mwamba akagira umuntu droppinga gloves. So gloves yagezemo. Hold on. Gloves yagezemo mana we mushira time 3. One. Umuntu umwe. Ubundi uce muri gloves. Drop please uce muri gloves udrop ugire nk'ibihumbi wohereza nki 5k. Tugende gloves sigaranye amasegonda 10. Oh my god. Gloves sigaranye amasegonda 10 bagaruka bayikube gatatu. Time 3. Time 3 my god please but that sniping nkaruzinga 10. Nkaruzinga game ya 10. Please. Please nkaruzinga game ya 10. Please time 3. Oh my god Dumba thank you so much Joe thank you so much. Baraza gusnipinga 14 na makweni make bara sniping. What did you do? No, mbonye mvuye. Ubigende gute? No reka kubesha. No game zaje zivuyeho nakwirenza. Ubigende. Eva, ndatwaye ndi kuborosa. Ndatwari umenyura gute? Oya reba uracyazifite watsinze imikino 10 sheri reba. Gazi mutapinge. Ndebera ukuntu rwagoda rutindi. Aragwenya. None se gute? Mutapinge screen no sense. Utsinda n'imikino 10 wamugiye ngawe. Asoni. Guys twagiye mutapinga screen meze barakuba kabiri. Uraga kubwijosi. Barakuba gatatu my people mureka duhane ka butinde hano no sense. Urandebera. Barankubira gatatu. Barakuba gatatu reka dukubita umuntu. Joe thank you sheri wanjye ratani mu mpoza marira thank you. Barakuba gatatu. Mukihorera icyo kirozi mukihorera. Barakuba gatatu. Eva ndi kuborosa ndatwaye. Aya mahanga zatwica. Uragatwarwa muri yombi. Ndi kuborosa ndatwaye. Ngatabule screen. Mutapinga screen. Nihagira nukorana kuri screen ye mu murekeri yo 24. Mutapinga va mu mureke. Nihagira uyikora. Abanyarwanda suzi ngo barakina. Reba ko batayikugumijeho. Shusho mutapinga screen mwaka byanga mutapinga screen. Ese kurakaye. Ukuntu yiborosa wagira ngo nta kurogata agira. Nayo Daniel konja mumenye. Kandi twagiye. Subwo kubera icyo unyibiye game. Nkiba gutya reka bisaba kugira ngo ufite ubwenge ibintu nabisobanukirwa nose. Ubuhe bwenge se uvuga ngo bisaba kuba uri ingegera uri igisamba. We ntuka. Gaze 3 roses. 3 roses. Uzimwime ndabinyuze. 3 roses abantu batandukanye mushyanga amaroza. Wese umuntu umva subu nkuyunga isimbi yaretse kuguha. Mushyanga amaroza please. Mushyanga amaroza. Guys tap the roses. Arura karoza kamwe tayari. Mwakamwimye ariko. Mureke dutsinde umuntu mutapinga screen.
ndakwinginze hagize umuntu droppinga gloves. Thank you Joe, please mpoza amarira Joe. Hagize umuntu ushiramo nka 5k ara muri gloves. Ikaza nigahita ndababaye nani. Hagize umuntu uca muri gloves koko aka droppinga nka 5k. Thank you Joe, thank you so much. Thank you. Hagize umuntu uca muri gloves iracyabura 10 seconds. Uce muri gloves. Times the chat ndapfuye Eva Reka ntumamagare. uri kureba nka fina y'Uganda Urakareba iwanyu hashya. Ndakwanze go ndakwanze wamaze ubwiyo ninzika ngo natsindiye Dumba sense uransinze ugahambirwa we ifu Eva yabaye ki mu maso wagiye ukamubaza se wamase se ukavanga utwe ni kubavanga gahambira ariko kiri gutapira kubanje Eva ngo nkuriye nubwo nahita nipfire hakiri kare ndakwiyamye kuko mbi we nutakurya harimo hano ubugira ngo bavuye ahandi hantu bata barashaka kurya ariko uko biri abantu barabizi n'ubundi ko nagutsinze. uyu mukino umutsinze urumara igitangaza ndabaza uyu mukino umutsinze urumara icyadaje Joe, it's okay. Umukino umwe ngutsinze wakubwira iyo soko mutu iyo ngajusha uri gusoma wayikwereka namaze uri gusoma Joe uri gusoma kwa iniya yamaze erega umugabo n'icyo umuririyeho ugize ngo iki ya abagabo bagaragazwa n'ibikorwa wese kupima ikiro kimwe ubuze kuba waratuzengereje muri iyi si akunda inyuma yamaze mwese bakubwiye ko mpabuze ariko bakurakariye noneho n'iyi 10 kuyigutsinda n'urucabana kare abantu ufite hano Joe, God bless you my love. ubu gutapinga screen byabananiye reka imikino nyivemo Eva we ariko soreka kunkaraguza gato yarakangahagarara ngabanze bagusuzuguza oya no go uzi mugana accepting again uzi mugana bagavuga ngo umwami yabaye umwarimu okay uri mu mukino wa nyuma bajya bavuga ngo umwami yabaye umwarimu guys mutapinge screen ako man shanda bakunda man jagora mukanyuzi ko uhubuye ubwo buguru bwawe nkumva narira okay guys mwashizemo gloves mutapinge mwashizemo gloves umuntu Joe agahita muri gloves guys times 3 let's do this together ngutsinze inshuro 12 times 2 times 3 we times 3 igiye kurangira hello ichi times 2 thank you thank you guys mutapinge screen yaje aka ntago giye unteye ubwoba bakunsuzuguje noneho ndumva don't worry thank you ese god nta nuzugira nta kuroga tugira so amugenga we rukuba ndayifite uzi ko yangu uri kwiboroshesha umunyu wait a second wait a second my brother wait a second thank you so much wait a second
Wait a second. It's gonna be times 3. You're gonna drop it times 3. Thank you so much, Papa. Time, uretse gato. Rose eshatu. Okay. Wagira ngo uba mu modoka. N'ubu ndi kuborosereza mu modoka, ndi mu kinamba, ndi koza imodoka. Roses chat. Hagize umuntu dropping a gloves. Roses. Hagize umuntu dropping a gloves now. Drop the roses. Gloves. Drop the roses. Hagize umuntu okay. John ndakwinginze Joe. Dropping. Guys, abantu bataruka mushe muturoza please. 5K karoza kamwe, one person. Umuntu umwe arashyama karoza please. Tayari. B, my brother here, muretse gato yadutambutseho. Hano gift yose barayikuba gatatu. Any gift Galaxy. My brother times 3. Guys, my brother times 3 here. Times 3 twagiye. Times 3. What? Times 3. Fuck? Any gift times 3. Eva. Reka niceceke. Barakuba gatatu hano. Barangubira gatatu. Any gift nimucika intege, any gift wayishiremo gusa. Wakihore bakazongera gukina nawe gahambirwa. Urakagora mu kuguru wakirembawe. Urwo rugo ruguhaye iki? Kagora mu bugabo. Urwo rugo rukoze iki? Muri mu myise. Ndikureba ngiye mu njye guhaye iki? Ceceka. Agugodi ceceka uzikomeza nka yanzoka bici kazamura umutwe. Akoze abagabo buzu manje kubitekereza wa mugore we. Ceceka. Ngomeze nk'iki Eva? Ceceka. No, oya ngomeze nk'iki? Ceceka. Uretse gato. Urambwiye imbere abantu ngomeze? Ntabwo uzi iyo bari kwica inzoka. Ariko abantu bakugaye Yesu we none ndumva naguruka nkabyina. Team B wanze kumusubira asubira ku ruzingo. What? Ese go wamenye ko uyu muntu mukanya ari kuma gift uyu muntu uri wawe. Nabibonye. Uyu muntu ngo ni Time B mukanya ari kuma gift. Time B come back please. Abantu bari kuvuga ngo ese God uyu munsi yabakoze iki? Ubwo kumva bakoze bitangaza Eva ongera nsi ndi mukino umwe. Ngo abantu ujya kwiga cyangwa turahura jago ndakwirenza uyu munsi. Joe thank ako jara gusuzuguje kweri. Ngo no mutinganyi. Abatinganyi uzi ko bagira igo. Bagira nke? Igo. Abatinganyi nabo barafunga umutwe no kuvuga. Joe thank you so much. Ahubwo ngo nukuri ko Imana ugira ubuzima burenze bumwe iyo abugira bumwe ntiwabukina vuga. Team B thank you. Team thank you so much. Joe, thank you so much. God bless you. Dumba, thank you so much. God bless you. Thank you, everybody. Tambi garukano gato. Tambi, no. Iyizire. Uvise ukuntu bari kubashaka. Hano baradukubira. Joe bambaye gloves. Ariko hagize umuntu nkoderamo nka ntuza nka. Hagize umuntu ushiramo gloves. Hagira umuntu dropping a gloves. Joe ari kwigirisha baraza Joe nushaka umutinganya daze mara nzagusanga uzapfa kumuha guys barakuba gatatu hano guys let's go mureke dukore ibitangaza Jesus Joe time 3 iracyahari mukunzi wanjye none bari kugitera karese guys mutapige ceceka gaterwa magu ntabwo ndumutinganye man niwumva ayiwe baraje Tambi wakererewe my brother thank you so much thank you umva Tambi waje ukanyira nikibagwa ariko se kazana amagara azeza hehe wagumanya bufite bashizemo gloves
Jo bashizemo gloves sheri wanjye. Bagiye kudukubira gato ya hano. Cha muri gloves. Mwite ibi mubireke byanze gukuba. Mwemuretse gato. Uwo mutinganyi biraza kumurangirana rega. Urakazira umutinganyi. Uwo mutinganyi baranje bamuyenyina. Uwo mutinganyi ndamuzi ndamumenyereye si ubwa mbere. Reka uraje urebe. Jo, thank you so much. Roses chat. Uturaza dutatu. Uturaza dutatu. Mana we Dumba sheri wanjye, thank you Dumba ushizemo batarakuba ariko it's okay. Mugira yirekere muri bayishizemo. Guys, 3 roses chat, 3 roses. Abantu babiri batandukanye nkeneye akaroza kamwe ku muntu umwe. Akaroza kamwe bama yake amasegonda araciranye. Umuntu umwe arashema akaroza please. Mukihorere. Umuntu arashema akaroza please. Umuntu umwe. Nyanyaka. No sense. Uretse gato time B akanuza gushiramo kuzi. Time 3. Uretse gato. Gushiramo gloves ndabingitse. Hagira umuntu droppinga gloves hara hejuru. Hagira umuntu droppinga gloves ndabinginze. Okay guys barakuba gatatu. Joe please umuntu gloves. Guys barakuba gatatu drop ikintu cyose. Cha muri gloves rero. Guys barakuba gatatu. Time B please. Joe please cha muri gloves. Cha muri gloves. Cha muri gloves. Yes! Time B please. Cha muri gloves. Guys musamusupport barakuba gatatu twamufata. Barakuba gatatu. Itu gafatwa mwijose. Yariko ibi nibiki kweri. Guys ajima numana zira ndege. Guys barakuba gatatu. God have mercy. Guys come on. Thank you. My brother. You're doing it. Guys barakuba gatatu. Supporting barakuba gatatu. Galaxy imwe barahita banyuzura 2020. Jesus. Eva, Diamond. My brother, thank you so much. B, thank you, Papa. Joe, thank you so much. Dumba, thank you. Thank you so much. Thank you, Papa. Yewe uyu munsi umwami wese yagukuyeho amaboko du. Gakurwe muri Amerika n'amaguru gahambirwa. Ino nkuye amaboko sa mugenga we. Ubwo ukumva bakoze bitangaza umunsi umwe rero ntabwo nzagukira. Wabwanutse wavuze ubwo uragakora mu ruhereko genda. Ubwo muna n'inyabutongo. Yego. Kiri kunsi na kikandusha n'umunwa. Ubu hano ntibagutungura ariko ntabwo bishoboka. Keretse hagize umuntu umanuramo hagiye umuntu nkubita nka TikTok. Ndabere yinjazwa ngo na Afrika ndakuborotsa uraka kubitwa n'indi. Inyana yimbwa tena Eva ndakubujije. Uri Afrika. Sharaga kubitwe n'inkuba. Akoze iki Eva? Arantutse. Abo tuze ngwiki? Antutse ibintu bitari byiza. Akugize ko mupuri? Njye umupuri nta byadanje. Agututse kwiki? Ngo ndi Nyagasozi irangegerageza imboni wabo. Birakubabaje? Birambabaje nyine ntago bimbabaje cyane nuko mba nshaka kumubwirira n'umuntu. Ese yagize ngo ni movie yo ko ntari kuyibona. Movie sinzi ko namuborotse. Mumumbagire yatsinze. Movie urasubira gusunutsa ubuzuru. Ndakunwingiza utaranabu. Gapfu. Thank you, my brother. Thank you. So, thank you. Oh my God, Dumba, thank you so much. Thank you so much, Dumba. Thank you so much. Guys, dutapinge screen, dutapinge. Ngo ndashaka kuguprovoka wamabyiwe se naguprovoka ni kwanyo koreka muboroka wa rusingo. Guys, mutapinge wowe ndushaka guprovoka. N'ubugege. Okay, cha muri gloves. Barakuba kabiri. Dumba, oh my God, cha muri gloves. Chamuri gloves. Okay, chamuri ako shirama kwa. Baradukubira kabiri chat. Baradukubira kabiri drop ngami ikintu cyose ufite. Gloves zikura kabiri hano. Any gift times 2. Any gift times 2 twagiye. Ndapfuye. That time aragarutse. Thank you.
uwo ngo wari nk'indaya ya matimba garuka hano kakubwe n'umuruti uragatimbwe n'imisise wajya ureka Time B ariko se Time B wajya uguma hamwe igumire hano arata hejuru yo kuguma hari abatanagushimira igumire hano mukunzi wanjye igumire hano mugabo mwiza ushobora kubusambana umva wese wavutse kuko basomye message ariko Eva wabaye iki guys Time B garuka hano musa bagiye kudukora Eva Time B zinyihere Time B zinyihere hejuru yo kuguma hari abatanagushimira igumira Time get back here guys ngena no guma harata ngaho mugumane ya urabona ukuntu turimo guys amaroza atatu urabona ukuntu turimo kurwanira ngaho gumana mugumane Eva skiga we ndamugumana bitwaye iki se mugumane maze ndore guys 3 roses thank you Arsene okay time 3 giye kuza Arsene yahageze barakuba gatatu hano barakuba gatatu drop anything you have time B ni asubira from masisi nukuri kwimana mu nyimane one galaxy thank you so much so guys Nina Nina ngiza gahinda bandeye barakuba gatatu guys Nina ngiza gahinda bambaze Nina tabara guys barakuba gatatu barakuba gatatu bigiye kurangira time 3 jo ugiye wewe guys barakuba gatatu ngiza gahinda kirishyano time 3 barakuba gatatu guys amasukundira dushiranye mumufashe guys mumufashe barakuba gatatu Jesus birarangiye muta yeswe oh my god Dumba, thank you, my love. Thank you so much. Time B, mereza. Guys, Gahinda kakwica. Uyu mugore yansuzuguye ari kuntuka yafatanyije n'abantu banje ngo mfite inyagasozi gusa gazi mu nkiza gasuzuguro k'uyu mugore. Ufite ubushita. Baguhinya barasanya. Ukoze ikosa abantu banje barabyutse mu supporting. Barabyutse so kwagira ngo banyweye amafeneriga nta nabahari. Oyo ukoze ikosa rikomeye. Ntabwo ibyo ngibyo bidukanga. Guys ndabasanje mutabare. Guys we can do it. Twaca gasuzuguro k'uyu mugore. Urumva? Twaca gasuzuguro k'uyu mugore. Wigize ntakore. Ubundi kumenyera Time B ntago ari ibyo. Time B garuka hano umusuzuguze. Ndibanteranye nawe muvandi. Ufise umuntu bakubwiye ngo garura izo mbariga hano. Yego ko kirambeshe abantu bumva. Muvugishwe ntiyabivuze ngo garura izo mbariga hangaha. Gazi twagiye ngaho gumana ariko mutapinga mwakire Time B. I know mwakire neza hani wacha ari isanga. Gazi hagize umuntu sniping hano. Hagize umuntu sniping. Manzi woga kubitwa n'inkuba. Yego ko amugore urakarishye. Nta muntu ufite gloves bayishyiremo. Abantu babagabo barahanga bari gutapinga bari gutera bari guhuma ama gift imbwa ziraho zirimo zirabwejagurira mu bishanga. Ndakubujije. Guys nta muntu hano wakora ibitangaza muri kwimukira utsinde tumubaje mu wundi ukurikira. Nina thank you mon amour. Nina thank you shusho. Time B mu mwakire yigo isubwa umuntu w'umugabo koko yandika message. Suni ni gute mwita umuntu indaya mutara murongoye ariko abanyarwanda bamwe muri mwe muruzura. Kuri kubabaga. Oya umuntu akaza akakwita golden diga atanagira gold. Muri abasazi. Time B garuka mu rugo bro. Time B garuka iwawe. Oya Time B kumanga. Umeze gutya muda. Toga twarwa n'igitsina gore. Time B ujye umuntu w'umugabo. Na twarwa n'ikiremba. Time B umva nkubwire. Time B gumaha. Abantu mfite barabuta Time B. Ngahibaze ni wumva uko nagusuzuguye. Ntabwo banteranya nawe. Twagiye chat twagiye. Let's go chat twagiye we can do it.
amaniga hano yisize insenda mutapinga screen bitwa gutapinga papa mutapinga screen barakuba kabiri hano mu dropping a graph times 2 mutapinga screen barakuba kabiri hano time B thank you time B umugore ni Derira ndazi barakuba kabiri I know we can times 2 uyu mureke tugerageze turebe gazi we you are ngaye baze ndakubiswe yewe ahangaha ndi mu buroro ndi mu manegeka Eva Yewe ndakunyibona ko byanakurangiranye ndemera nsinzwe ndemera nganda ndabona nta kintu mfite icyizere and Joe thank you so much mutapinga screen ubundi batwiyere times 2 mu dropping graphs dukomereze ko kwifite kimara amara kabiri kabigenje gute katomboye roto kubatajya sura kabiri ngo bikunde kwatasura ngo anutse kwatanga mu biro butagahita yirukanka byamugendekeye nta muntu ubaho wasura akarkurusha kunutse uziba nagusurira mukavanga wamuginga cyane izina ry'Imana utasurira umuntu akarara ahwereye iki gintu kirekireba amarozane bakunzi bawe uzi umuntu unanutse yasuze asurira mu magufwa sibwo unanuye guys follow us chat follow ntabwo swe amarozane Yesu Kristo yemwe hagize umuntu dropping a graphs please hagize umuntu dropping a graphs dore ngizo graphs iri oh yeah siyo nyundo ubu nta muntu washyiramo galaxy hano imwe tukamaza tukabafata yego ko graphs ese zarangiyeho siko zarangiye Eva dufite times 2 nkubwira time B urantengushye umusa cyo tuvugisha ukuri urantengushye ntuba oya wamubwiye nabi oya ibyo bijo Eva ntabwo nzongera gukina nawe ufite ukuntu ugenderanya n'abafana banjye wamubwiye ni gute koko umuntu w'umugabo mwiza usa gutya wambaye ikote mu bwango garura imbariga hano Eva ibyo bintu uri gukora ni amakosa umugabo uramubwira ati tambuka mu rwawe urigenga dambuka iwanjye urigenga time B ukunda kurya iki ukunda ubuhe bwoko bwa siripi iyo ugeze ku muryango nk'indirimbo ufite nk'izaba ku kiriyo nanjye sinazi iwawe cyakora abantu musapotinga Godfather n'igisirikare mwakijya ngo abantu bagusapotinga Kigali update niba Dumba avuze ngo ni nkuboroka uragiye he's my boss namugorotse ntabwo mwongera kumubona izikeya ziradusiga mu madeni ahubwo bakuru kumana abantu basapotinga Godfather n'ibisasu babyiturikirizaho noneho iki gihambirwa gifite propaganda yo kunyangisha abantu ndakuboroka agahambirwa urankunda cyane fo kandi nanjye ndagukundira umushiti wanjye urakoze cyakora mwatapinze ese Godfather afite tapu zingana n'abantu babirirwa bagushungera gusa nta n'urukundo bagukunda wakoze kunsinda reka turekere aho gukina urankomye Sheri wanjye ahantu nakoresheje dashize ndahabaha n'umuri ntuntu iyo mpamishe ndemera iyo nkomye ndemera ubu ndemeye Eva kunsindira ku ijana ufite ibihumbi 5 hafi ibi bintu nagasuzugura
ese none uri koga no mu modoka ko se ntabwo ko nanagiye koza imodoka wowe bite byawe Eva abantu 180 bakakubitwa n'inkuba bari no gutapinga wibaze ko nyetse abantu 300 ibibazo 300 bari gutapingira turiste wowe abantu 300 mutapinze ibihumbi 3 nabige hano ngiye bari no gutapinga bro Beni ntara aravuze ngo ntago turagukoma ngo hamahama uzi ko ngo ufite tap ibihumbi time hagize umuntu droppinga gloves niba ese Eva nta muntu wawe ugira ndamugiye bari kunkubira kabiri mukunzi wawe barakuba kabiri hano barakuba kabiri twagiye barakuba kabiri mu rushama kantu hano please anybody time be thank you time is 2 Jesus amasegonda dufite make agira umuntu ugira ibintu akora hagira umuntu ushyiramo akantu hano give me the receipt boss ariko bitari byo kunezeza aba top gifter uyu munsi nagukubitiye ahareba inzega oya wankubise nabyemeye hello can I have French vanilla ni manuka urabura umugabo Right. Okay guys, tap the screen bagiye kudukubira gatatu Eva ntabwo ibingibi ntabwo ari ibyadanje ari kure ntabwo ari kure cyane I know we can do it twagiye no namutsinze game 10 none hagiye izindi 5 ariko uravuga uzavuga oya noneho wowe iyo ni message guys mushye mu turoza tune bakundi banye mujye muhita mugishiramo odifata komeza abweshagure wenyine ariko se ntukantu cyo washanowe guys mutapige screen mumpereza amaroza uzi ikintu ngiye kubikora Eva guys mu drop mwa roses drop the roses Eva ngiye gufana ngire fungure hari gihe biba byasinziriye Reka umvuga bari marabatuka ni umva mwange gihe basinziriye n'amaroza ndayo ese ubwo buroze mwabwihoreye kubumuha bana buretse bajya ngo ari no gukumbira so guys okay by my time 3 please drop gloves mumbare mushiremo gloves ubundi musinani pinge muce muri gloves jo uri hesheri wanje okay guys let's go ahanga twagiye any gift you are dropping mushiremo gift ari yose nabizi twamutsinda Beni intare thank you time B oh my god time 3 giye kurangira Eva bye abahungu bafite uburaya bafite n'irari ry'umubiri baransinze bo kakubitwa n'inkoko umva ariko uyu munsi wabyukiye ibumoso umuntu wasuhuje bwa mbere ntuzasubire kumusuhuza oya Eva no nakoze ibyo nagombaga gukora vraiment I'm satisfied vraiment subizi ko nazi kukwitendinga sha ndishimye vraiment ndishimye nanjye byadanje thank you so much natsinze Eva kara niyo naba ntishima nukuri ko mujya munenga abantu aba bantu wabanenga iki shana na kimwe nukuri thank you Dumba thank you wabibonye thank you Joe thank you Time B thank you if you can have this one umuntu akaza bakadropinga izingizi badropinga nka manigani nka Galaxy badropinze Galaxy 42 thank you Benny Intare thank you everybody thank you abantu my people God bless you ngo Jongo agiye kuri bank agiye kuri thank you so much guys ndabakunda n'umutima wanjye wose Imana ibahe umugisha ariko nta wagira gutya agatungura uyu mugore akagira ngo karakana kakamanura Eva
ibintu ukoze ntabwo ari expectingaga urampemukiye uyu munsi. See you man. Oh, thank you love. John nagufollowinze pe. Hey, Benny ntare yavuze ngo umutu wamutsinda inshuro 20. Ngaho zana dumba umutsinde ngenda giye. Eva Karameshun. tuzafata umwana. Thank you so much for your time. I love your vibes. Ugira vibes nkunda. Urumva unkorera umuti ufite ukuntu uryoshya game by the way. Nyewe niyo ndi gukina nawe ntago mba ndi niteye ku ma coin. Urumva? You're so beautiful though. Oh, thank you so much. I appreciate you. Ngiye ndanga iyo ndi gukina nawe ndaruhuka kuko uransaza duhuza energy nkavuga ngo nagukubita ugatoha wankubita ngasha ugasanga bigenze. You're so lovely. Thank you so much. God bless you. Ndaje mukanya n'ibinkunda turazi. Uje gufunga? Ya mukanya ngiye guteka ariko naribi ninkubona nafungura. Uncle Sen. Thank you. Bye. Bye man. Rukundo rwa Godfather ruzankora. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha mwakoze. Joe wakoze, Dumba wakoze, mwese mwakoze kunshyigikira ntabwo nabye expectingaga. Imana ibahereza umugisha. Ndabakunda cyane n'umutima wanjye wose na mutima ngira murabizi. Tap zanyu birarenze. Time beat, thank you everybody. Hope love, thank you. Ngaho nyumvira ngo haguruka tukurebe wewe wamaye iki koko. Rurameze neza. Urumva Imana yagize neza. Imana ibaha umugisha. We love you too boo. Oh Joe, thank you. Please now go followinze. Nabonye wamfollowingaga Intare Benny Intare, thank you so much. Thank you everybody. Muri abantu beza ndabakunda. Imana ibafashe umva amakofi yanyu ntakabe dry. Urahatwitse shu. Thank you. I love you so much. Imana igihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu ndabakunda. Oh, but wait. Where are you from? I'm from Rwanda. Okay. What's this? أنا آسف طلعنا من واقع. Pakistan? No. آسف. What is that? You Palestine. Pakistan? Palestine. You listen to Palestine? Palestine? Yes. Okay. How are you? Okay, thank you. I am down. Okay. Hello. Umva Where are you cyane from? cya mikoro. Wait. What's this? I say, That's Palestine. You say Palestine. mikoro yanjye mufiki. Uvuga nk'ururobo man. Kanu karobo likakabi. Aka kagahunda kamanura ku. Mercy upon us. Ako kagabo. Turebe. Abenyere. Vaho. Nanjye mveho tite tugaruka. Jenny. Lefting. Awi yaba batata we. Uriya muhungu arankoreye. Bari uyu musore mu munkubitira uvuga nk'irobo. Uzi ibintu nkoreye Godi. Ariko nari impari nabibonye. God have mercy upon us. Ntabwo si bwo kwera ibintu nka biriya. Nagiye murashyiramo imbabazi kweri. Nagiye mushyiramo n'imbabazi kweri. Mukubisa coding. Niko ukunda kuvuga na coding. Uyu munsi abantu banjye kabisa times 2. Nawe rero ubu nawe ngiye kugukorera ibyamfura mbi. Uyu munsi ni ukuri ko Imana yankoreye igitangaza.
Guys, time is too. Give up. No, Asuba nawe igiye kunsindana. Time is too. Win esheshatu. Win is esheshatu. No, natsinze 10. Natsinze 10 zirashira nta izi ni izindi naringezeho. Utsinda Godfather. Higo. Mama yangu. Izigiye ariko hari nashonje yarapfuye. None sibwa abantu bawe ntibashiriwe. Sha disi baje bananseze. Baguseze tugufatirane. Ya bari banse ndebe. Abantu bawe baragukunda. Banze bagukunda guys, munapingire screen. Munapingire screen. Ya mikora yawe iranze. Ese umuntu okay. Ese umuntu abyestara gute? Nzabikwereka. Thank you so much. Oh bro, urabyutse rakangutse. Nzabikwereka. Guys, one Moses, Beta King, welcome. One Moses. Guys, Mshirama Moses come here. Everybody one loss. I didn't even Mshirama Moses come here. The trainer, one loss. Guys, one Moses. Oh guy, what's that? One Marco, one loss. I didn't Mshirama Moses. One loss, guys. One loss, guys. One losses. Agira umushira makarozes. Ariko mana yanje. Uko yego komera. Akufite iminwa myiza urakakubwa n'inkuba. Eso amaye nubwo bunyabarasanya baguhaye. Ntimumbeshye ngo ninkine ngatsina ngo gakina n'umunyanawe. Ndumva wenda. Ndumva amafaranga yose yahonze ibihumbi 15 na 400. Ndumva. Uragahonda umutwe hasi genda. Ndumva amafaranga yose yahonze epfa. None wajyanga yaguhonde se nubwo buremba bwawe. Mutaping ariko bari kugusebya ariko ndi kubishimira. Jo ngufite gloves sheri wanje. Jo ufite gloves. Uyu ni umukino wa nyuma yagiye konsera imikino 5. Mumba Jo. Uyu ni umukino wa nyuma barakuba kabiri. Anything he drop times 2. Ariko dore tapu papa. Mutaping screen mani abantu ntabwo banje bari gutapinga na gato. Guys mutaping screen s'il te plaît. Abantu banje baraza bakanyara aho bagahita bagenda bro bahise bakora. Ayiwa times 2. Muri hehe guys barakuba kabiri. None times 2 iragenda ikagenda nkuko yaje nta muntu ukozeho. Ngaraguza gatuko ushaka sheri. Uyu munsi bakungabishe. Umunsi umwe Farao Imana Farao bajya kumutsinda Imana yamugabije Abisirayeli baramutatamura. Bibiri yuzi. Ndayimenya se narayanditse. Ntago ngomba kumenya bibiri cyambere n'ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Baji babarira unsinduriye umukino neta mutaping screen badahita badukubira gatatu Jo arasinayipinga. Muri times 3 iyo niyo deal. Do something. Muri times iragenda uko yaje mu izina rya Yesu. Muri times 3 mwiyeranje ntatsindi imikino 5 ndabasabye. And I know we can do it. Umva iyi niyo finale. Muha Marozani. Guys follows this. Amarozane. Follows this. Thank you, Joe. Thank you so much. Maroza, Franka, thank you, my brother. Kenya Karoza kamwe. One person, umuntu. So hagize umuntu dropping a gloves. I know you can do it. Hano yikubira gatatu. Drop the gloves. Guys, I know hano uburi kintu umuntu afite nagishemo tumufate. Okay, Joe. Anything. Joe, you know muri gloves. This is the last game. Josh, you're welcome. Guys, dropping ikintu cyose kiremereye. Ikintu cyose kiremereye mfite. Dropping ikintu cyose kiremereye gishemo. Muri gloves hejuru. Bareta baduhereza ibihumbi bigera kuri 20. Dropping a gloves. I mean dropping urufi muri gloves. Ako se Frank urukumu two tuboro ngo tumarire iki. Guys yaje munushyira mu gift. Ni time musu mana we bagiye kurangira gloves igiye kurangira amasegonda 5. Barakuba gatatu. Guys baradukura. Thank you so much Kelly. Oh, Kelly thank you. Thank you time 3. Jo dufite time 3. Iracyara available. Time 3. Galaxy barayikuba gatatu.
Manigani barayikuba gatatu. Thank you so much Joe. Thank you. Thank you Kelly. Oh Kelly, thank you so much. Barakuba gatatu irabura gatanu. Guys, one Galaxy. Urahe yako yewe ariko this. Godfa. Thank you. Yahigaga yacitse ijanja nyabusa. No, nukuri kumana imikino 5 ni myinshi unsinzi. Uranyemeje Eva uranyemeje. Ago chango abanyarwanda nibitangaza ujya ubana comment ihara wivuga ngo ngiye umugabo wa Vestina simukunda. Abanyarwanda bamenye social media bari ku rundi rwego. Musniping ngo umugabo ese abanye ko twageze 1M tap. Njyewe se ndi wawe nabibwirwa n'iki? Uri mu myise. None se mfite telefone ebyiri. None se ntago ureba comment. Mumbwire ngo umva. Magana atatu baze Godfather. No, nje nona hariga wibike ko ngiwe nje nona. Wabibonye ubundi John nko kukubwira ngo ihene yinshira bwo yari gasi icyuma cya muco. No, hariga wibike Eva wibike ko ari bwo narinje. Godfather. Naje nkina n'umuntu umwe abantu barambwira ngo Eva ari online. Ndababwira ngo mubwiranye anje bright. Okay. So Eva, let's talk then. Ndemeye, so. Nibyo nari kukubwira Eva. Yeah. Thank you so much. Dufatemo break gato. No kuri. Dufatemo break so. Godfather yaba haremeye. Ntabwo nemeye no Eva natsinze imikino ariko uzibona sire ku 30 na nagenda nagutsira ku 30 na. Godfather yaba haremeye muramwumvise ngo Eva ngo ndemeye. No, let me show you something. Eva.